Fuliwa, Temba wa Sambo Mafuliwa, Mwinuka na Kabingu. Vatemba wa Sambo Mafuliwa vakuchema na kumanyisika tose kuti vana chipikiro icho chichitikenge pa Chisulo pa 29 August 2026. Chipikiro ichi chizamuchitikira ku headquarters kwawo kufuliwa ku Chirumba Mbombara Karonga kwamba 9 koloko mulenji. Padazi ili pazamkuwa vyakuchitika vinandi nga magule ya malipenga, ndolo, visekese, chiwoda na magule ya nyake ya nandiwaka. Kwenisa padazi ili pazamkuwa kupulika mbiri ya wafuliwa na kugulisika mabuku ya mbiri ya wafuliwa au alikulembeka mchingerezi na mchitumbuka. Zaninge mose kuti muzakakondwele nase na kulia pamoza na Vatemba wa Sambo Mafuliwa. Usange mukumba kumanya vinandi vya chipikiro ichi yoyani na vakondwani kamenya Mafuliwa pa manambala aga 0884-422-303 kweniso 0999-824-048. Fuliwa, Temba wa Sambo Mafuliwa, Mwinuka na Kabingu.